nka Judas ne sen ko gisini na aso but na Judas ahoma so be share Judas no e big child Agya Koo onu die ona oye best obi o be ka say odidi hu tutu Agya Koo say we best say Agya Koo ini pa ko nim ni awoye oka and on te acting boys, you rock Kumawood Mukakra. Okay. Say Kumawood how far and your make say. Oh, Kumawood need in fact say dear the meeting I can say Adani say Kumawood no Dani Adani ne say CCI we say obi yiri sika fra bontin te say can producers no they have no dom sika abeye no eni hobio okay omu nyina adwane akogu phone ni adade ada marketing live and owura enti akoba say Kumawood for no ani twetsi ni no okay omo so me actors no any directors bilum and say ni no abegina omo so awu twa and marketers for no so kakra de ho ene na mase okay nti sinin de say no yen shede ni producer wo ho see eni that so dabi say ade ayedin okay me hwe honorable be speech a o ka say ya be see film school amamo kwada so aye be kire mo kushia na Chinese movie ni na mo twa bi nti Kumawood no at 1 and 2 na besa aba na onim ni a oka okay Steven Amwa sticker onim ni a oka sen me fa ne say wo sua nwoma okay agya ni nyansa wa akiri wo sua nwoma wo ya accounts wo economic ka member oti economics na se ni munyansa pa no a nipa wo ma se mafiri anu aba se wo dwin wo mutirim no wo gya no wa akiri. Is it because na oye gushia ninti na one statement baby a the file onim ho baby a wonim no o ka ho asem a hwini okay yes school in this say mo 1 and 2 onu ankasa o ti 1 and 2 how many years okay cha 1 and 2 no a na kwame jokoto eka no oti bie no ena no si ni so nka wo pese o kasa no e fa ho no no aprobi no abusa no mu nsem na ya kire o se sei netie se 1 and 2 ni hobi o ntim fa 1 and 2 nkotare ba bia ase wo to wan ni pa kro no to a wo de koye nei okay CD no o de koye okay dan na eye 1 and 2 eni hobi so enti se abainesi school eye so we say school because enkola na haye eni ye pese about production ye pese ye beka ho so o betem kire ni ada school no mo si no eye but who come man so wa say at school say enyina ho mfa ni je ono se de ni na eje no wa yese akoda wanu mo ma me no fo awie ni de ato ye nsa so sei no no to na rough sa acting no be no sa na kire akora wadidi awie na wa me wanu no fo na wie ma buru su na fe wo mu donye no yewi na only me say eye ne de na ho ase industry no be bounce back into when je na no de kaza nya ho ni je na no de bounce back the ni je no ne woni tirim ni ya one factor okay ile bi ya pass ya pass enu nti ho ani je enu ho ani je na no de gina ho na ye we no ye siru masem nti na no de bi onu otimi tenase no osu se osuma Ghana fo so no osuma na nando onsuma Ghana fo adenti na mo ye papa na sa na osu so na ubegina abonti ejoku ekire ye wabla ye na esi ejoku kyerem na wo aka no wo mum na obejoku e de atere ye
Nti mi media sticker de me fa de say onim nwoma na eduru me bia na ni nyansa no aka akiri ni ya bia a wo ye no. All right, we and some boys said they atu ba boys eh nanse aso na chewa de betu dwa say kuma within industry na do time bi na producers no and directors no asa line no ye yi na fra adwuma nim na ono nko ana odi ni ya na enye ninja na be fa no say odi ne ye adwuma enka otigana na reho edine afri asase so no kure chewa asem no kan ya ne dia wodi komu a me minim asem a chewa okoka kire industry players no anti omubufu no. Okay, but me hu say duru bi ne emfa ne nya adwuma na oni katawiri na katawiri so nko papa na wayo si so nko papa nti ninja fa o say ni patri so me de mo be ye adwuma o mu sini bia ono odo o mo ye nti ma ninja so ho no enam say ayi na no ye no action ni ma no ano ye ni nyina no na sa atafe ni yesu ehun bi nti o mu be gina mu emu gina wo na so nti che waka why right so waka so na seni o sika say o mo say o kwa bruchiri say ni na jade no o kamba nkuton ne sa no sa ne ma no na yan grofo na bi ne ko ho. Okay, eno mo be kan o mo kan ya achi o yeah o mo kan ti afi no adwene ho na ye ne ya no abema so ti ase na no kure so obetena o kan asem bi sample so obetena Ghana ha na be yesini na be gia katuafo na be kwakotena abruchi na waji akatua kase na wa ya adwuma bone de ene ko ya adwuma bone no nejiska kan banku nejiska no yes nya kro no na kobo kan banku no nejiska. Okay, sa because they say yesini fo we mranti a omugum bebre nya abruchi ombe kwa akoye adwuma bebre enya abruchi ombe kwa akoye eyo mo magidin da bi ugidin no dia sika no ba dia eya na ne kɔ no eye din ende eye din ba omo masim hu womo a ebinum aba but eduru mrebi no niema nkoyi saa nipa ni nyina we are blanti a wetima ko lo akotena. Okay, sa ba yen sa statement ya me ma me chewa kan statement a Agya Koo so akan bi say ono so yi ni frame ene ma adwuma no onye sure sa anyoma na artist we ko a na yi ni frame na we de we aba no enyoma no ka ho ne ma industry na SNK sa industry no a na omo ye sa no de politics in the be industry and na politics so e wo be bia. Okay, we anyway and echo we anyway and echo sa na de no koye. Okay, na industry na ko ba sisia no director bia afa nipa oni wo mo ye adwuma it is a producer crowd na yi man no ka tete me pewe ya sa nkofo ni ni na fa otimi fa ne nkofo no bi hihye mu no atwa de na akoma nipa no basa in this ekahubi and ma sa problem no buy because we ba na yes we say we dey we nim ho ndema director for no bebre echiche so ho ene eto form no omu nyina o mayira. Okay, o mayira wo ye hu bia bio YouTube ya say enu na gina mu yo YouTube no bi director for bebre omu ni ade square de be YouTube no adinta minim se obi o ma na onu similar no a ewo ni mu no eno a eso nka ya de kro but nyansa no de betani kakra bi ehunu se de se ye no ana obeba omo ye no ho no obesua no oma na ese opeso o nsuro nka na ese directors no bebre nse da nim nyansa na o da bi nyansa no omu nim na oma bon. Okay, eye bon. Okay, because se wo ba bi na se nipa no omo da na omo no ese o so da no hu bi. Okay, so that's yes also da no hu bi se directors in 1 or 2 bi aba bi wo ma ti so yes ka bebre so wo ma ba bi wo YouTube no omo ba share nipa bi mu no omo wura mu no omo se omo ni nipa no ye no se wo se me hu la ne dia me so me ko e no mate omo to omo no ni me ko yi ma omo papa
So into your director, many director, someone you mentioned, Ekasa, so your director and as an artist. No one found one on YouTube no more. Knew the opposite way on. Maybe an hour carrier and washing. Nuna, I was to see YouTube Nuna was. Into director Bia was so your director there. Member boom for YouTube no. Okay. Koho. A drew bra near Marco Yena, singing Sapia. No, I sat telling. No, aba. The YouTube media. So we don't free wa. Oh, metro. YouTube media. Because they say no walk around one. Said ye TIA interview. Obi to me through be no or the dink of watem. Na or the a good YouTube or no so did. O di dink of watem no. O kanipa ho asem obi nya interview mu sa na ono ankasa no to no okika ma no de giska. Okay. How much more say wow director our talent no na untimi mfanipa emomo enye bibi na osusu mfanidi. The YouTube media question am to no na ni biri mu ache. So just say na adwuma say the akwa series enso hu hia utimi twa series ni bi YouTube o utimi di series koguo. Okay. And ultimate say be the TV so Nina obedience go sa na semfa say ubeye 1 and 2 said the Canada and with the intimacy. All time best actor I will come over there when all time actor we they were bombing who you want free. Nia why are dear wo kuma wood amaye hu say sabri ya me fa say kuma mukuma wudu ya Ashanti region de no any Ghanaian movie anka sakura no o kan nyina bomu a wi kofie du free mu enyi Agya Koo. Yes wi ni free mu enyi Okay only number 1 only number 1 esan say ebra kojobu sompem ebe gi ade na gina ho no enem free mu wu ebae inti sent to free hono nanka say we na gi ade ni sini na so Judas okay well to me it's say na nka Judas ne sen ko gi sini na so okay but na Judas ahomaso be share Judas ahomaso e be share ni mu say miniminu na e continue say minu akwa akabenko a no nim say so no obi ene because ono Judas no onye obi a ono nkoma timi gina ho e box ai so onye obi otimi kontokwa gisi obi ta na chi no ye ile ene otimi kon nti time e ba sa na ese nkoni Agya Koo collaborate but ono so koye ne say no ono nkoma abeko because that time no a big change Agya Koo no a big change Agya Koo na because of about Mary Nintino na ma oni we Santo was solo kesi enu mugura mu so na oni Santo say hia omo kreke meko nti Agya de no yakora Agya yakora wo Agya osua na even at omo ko theater krom ko ye concert no Agya ye ka obachiri kura when we na komode akrobeto mercy no nya da ni namba e hoja no latest na Agya bae besini no munya akwantem oni Santo kotwa bi na e ba sa no no so ni empia boy na boy we be ya de nti om de Agya wura mu no dinibo oluman om dinibo we ni na afa eno so nya na hoko wura ye no na ama concert party nsem no terms no a concert party for no de to ano mo kekeka no ono konya ni nyina kan titamo concert party for no ban no akan wi akan sem na wi so ta say enti ono die ona oye best of all time good CCA industry ubi obeka say odidin hu tutu Agya Koo say we best say Agya Koo ni pa ko nim ni awoye dey okay and on acting because acting you know say Santo nan onye number 1 ye dey be hu no man wo ya de so you ko stamp wo ye wo man bi ni friend kwa James
omo ho a chese bob konum ani ade I told you so sa my way osuabro bo no ni ade omo nyina me ni omo chiai emu ye adwuma mi hunti na best e wo ho enti omo fufu mu no omo wi class and center kura obe shane so center to o sign wo nana mpadu ho eno class no wo form o se ko fiti no ho ne ko ye adwuma ni ade ni nyina akura na onyina soro sa okay kopim se 89 88 89 eno mo ya ba wa meria o de beji wo center beji market ni nyina fire so ho to oje sa market e fire no na access ho de but still na che say about men na gi Ghana baby ya sa ne koye ya ma santo obi nya chance no de Agya Koo de e nya me na boa no god no so kra wo theater ho ene ntie ya wa sa sha ba mi na gi dinja ano so ba ye no on na be ma Nigeria movie ne ye kate ne short we na di ka kate no santo di ka kate no enti wo mu amwo ye kra na manfo say Nigeria for no ka ho bi okay eno odi efuru because of say time no oba no ana ewenti udi o hwere na yi a omo bai papa Nigeria for ba papa omo free Nigeria omo the cast free Nigeria e ba eyi ni bi eyi ni meti ho mi wo ho sa se ni nuane safumafo okay santo okay nuane safumafo kwati mafo ena agye mafo okay na agye mafo no NDC ena kwachi we say mafo safu mafo wo MPP ena kwachi mafo na ne hospital wo Batasi okay e ho na sent wu ye sent go wu ne brano e ho to mo ye ne big so nti nanka sent agye esi wo no wu ye nje sa ye nkofo nje ti senya Agya Koo ntimi ampeja Nigeria for surgery ne back to mo ntimi anyi. Okay. We a bit history we when you already I just polynomial team there and every month. So history about Kumo. And see the way forward no then you bit me aya industry no be say ba was say kofa Agya Koo sabam na ye be sim kina na say yenye ne den industry na sa baba wadwinchire. Me ma dwinchire mu no. Sini no a passion. Okay. Na ye dey Agya Koo do na ye dey e free sinim ono ankasa ni pedua no me hwe no ni di nkomo ye bibia bet hwe no oyi no de odoni ni hobi odoni ni ho saa so be act ndi say wo friend no be ya e ni sikenti no oba be dey be first no so na act no akoye se odowo mu nti die ube yusu na ye bia na say be free mu bi obeyama say no eni wo say bio afro so afro no nti ejade wo ye wo project na person yusu na okwa obeba abaye ne kama e dia ma bibi wo no mu still but do no wo first no we need sa do no ma industry ni bio so ni nyina be ye maybe how ana say how musa esibi ne fa so ekwaya wo de fa so de Agya Koo de wo plan ni hu bebre on plan hu bebre even ato ko jonga nza keto e kra no ebra o de be wura mu a o man ho so kakra bi a wo ba no o mu ye ne hu meeting bebre se na tama o peja ya no nso ni di no aba no obe gina so no o mu ye ne hu ku bebre aye producers no wo mu ye na emu bi si enyi le woni wo to ye cross no na ye mfa view from na ni ade na oba so no na say you say sa de no wo ye nkrofo no mu nti e ba sa na obi odokodwo no ahoka no aka na kodwo ehun kwa ba fa so betoto ne ma nti ba sa ofrefre wo mu no mu didi nkomo no wo ko bi mo ni ade to on de no nya wanya wo ma no aduro a bi nim be ka kire ni nti no TV FM sa na neti then we are there one be do nkonsa eni o se ni TV a omo obi be ka se o na eri date wa fa ama no na ne bo fu no akọ twa watuma kansem eni wo nyina e de agu so okay sa na ade ntie nti then e betimi aye ama industry no asa apejebe oh industry ni de
animanim ya ade je say ye bo YouTube no ne we no kakra esan say ye nya producer bi a why bold say me discuss e be wuram intermediate de bi a me de pen drive beba me de we no beba obi an introduce distribution strategy bia omu di pen drive sem no buy but omu de buy no omu try anye implement it man koso so chase because say oko Nigeria omu twasi ni no season 1 ni season 2 na omu de abeto so na omu ye still among for talks ani money na esu ya ha no obi anya nye bold say okoye obeye saade no okay nti na ama adwuma no obi take bold step no onye yes because they say no so who idea no kwa now the bar uniska waiting the production na because production na ye no say o pese we here say say the movie here o pese we production pa no e say okuta be 5 billion and sana what my production it's an say 500,000 Ghana cedis. Yes, it's an say near production ba ko pe would be wura adwuma ni mo aye adwuma no okay e se no ni kuraw na hu say adwuma me be ye no so hu magi ade asin bi afia magi bi afia na ma ye adwuma na ma ya to okay na se o ka se wo betwa sini ba ko pe sini ni obokwa akotwa epic na pa obokọ akofa asase kakaka ne ade ubetwa ye ni ase ne manyina beto de ba na se ye ntonwa obede wojeska premier Ghana ha ye ni premier ayi bia beto obi kura sika no se me de se ska we kura me pese sini no me de ba back me ye me to a obi wo ba bi obeka sisi bo ye we ha a ye CD so ne ye no ye no pen drive ene ho ne ma ma ye app bi e dey ato so e dey ato ho se app ni wo ko ase so ja che sa app no ko na benya wo so abenya Ghana movie bia wo so bibia wo so a wo bia beti makọ ni ade sa plan no a mo biti ma mo bia anya sa ade no dia ya bed na empanyifo no so sa mo ke kambo ma mo beti no sini no panyini ni nene se mo betimi ne aban so akasa na saa nwoma we nyina ode agu kwan mama aban sem no wo tembia no ye adwuma we no aban no ho ato na wie no a odi de no e na aban no o ka bi kire no fire de no a oti because movie industry music industry infection Ghana economy no infection economy no emwado empija bia employing go for nti enya no na omo no ehwewu uko Nigeria omo economy no sa industry no ko akuta party baby a ama economy no ewo soro so tase enti yen yeso ye de ne de economy no yempre wo kase bia wo mu a efechi skaba sa tourist no okay yen sad no fesike bia anya dey emma Nigeria de ne de eba nti aba no to diska ewuram o se Nigeria ekuru kase so nipa no a omo industry no omo doso nti industry ne egusu de bia eko even at oko omo state ba kunkura bia Enugu na abekwa uko Enugu ha industry no eye adwuma uko we ya we say Onitsha eye adwuma aba aha de bia eye adwuma so hu yensu ye de no Ghana nyina ohwe ba bia movie ni gina Ashanti and Accra, Greater Accra. Okay. Greater Ashanti, Greater Accra. Asan, uko West na. Kiti. Inu baby ya. Uko we are a friend say North. Kakrebi. So, eti Ashanti de no. O man na drive Eastern for no drive ba Ashanti. Okay. Because womu ntwesi ni bia wo hot a. Udu ko produce ti wo mu ye producers na so we kura o mu ten okay so
enti industry ni ye tu ayi pe nti ama infecte aban no enti ukoka bibi a kira aban no a extra work enya de ka economy ni ho ba se omo ba aban mo a mo anu mu yusu mo de promo promo no a omo de ye no eduru time a omo aba se omo be ye yi no a omo ma as association no ho okay se bia 5-pack 4 omo ye producers artists grade 4 omo ye actors musicians 4 omo ye we omo man is how they pick individuals so omo pick individuals no sa so and individuals so call mo so ojini sika se nko omo ba we no a ko omo ne be fit say oh we ye yi we ni na amamo e ba sa kra sa we wo politics wo MPP we NDC we no kebejan esan say omo na dia to animu say omo hia musicians 10 emema omo hia ema 5 omo hia actors 10 omo hia ema 5 na omo frɛ na ye ni ayi nipa no kɔ okay ne akoye bibi na de omo pese ye mo bi ane aya ma omo enti wo ba association no ebetu amoka ne scanner kan de abade ma omo ne de ye de ye we no ama adwuma no akoso but ye omo nye ne sa wo Ghana okay nti ama omo kokora kakra de ba mo na asa ye ntokwa okay na asisi ni nyama ne bi abam so ho nti adwuma we no se de sitia ne de Ghana enye easy say ye industry we betima pagya edi Ghana enye say industry no ebetimi apagya edi na ye boys because se wo hwe abaya ababia edru time ye be campaign no chase kama actors ni musicians nto omo ebenya bia no we from no was we the men friend na friend no a say na omo de ta omo ayi no sem no esa akowuram na omo agi na omo aye na ashe sort as here and Ghana house so we wanim na akoye politics a na obi si ya tage wo say but me am tia sisi e se me party bi ba se me nye campaign mo omo na bia mitumi kasa ne say a me koya me hu mfunu obi a okay esan se bidim kwaya me fa so me ya de eno a ebe okay so eno ene ese enkora ya na omu so enye misuro da bi yiwanim na ya de no okay ebra na odi ni muti ase wọ́n se fa wo mo yusu wo mo a de ye politics no o di wo mo still na odi no ye po masam Argentina ne de wo ko mu a ye se enye odi no abai na fa wo mo ema wo mo estate okay that was a champion regime 72 and yet also for that group okay no more na nampedu ho na nampedu do mko bo show bi na GBC for no mka sai no mtwe ho no mdo mko bo sai yi no no mti group no also for that group abai no ma wo estate 8 we no mo 7 na manager no wo GBC no bo so mpra e ka ho 8 ye ma obi adai ba so abai na de ma wo mu nyina no ma bongo kura nyina obi a wo ne dai nse odi nkoani ni fa o ye mistake a oton ne die nti okotena ne kurum suedu side ho nti wohwe mu a ka bai eso mu a ke beboa na hwan ne be die ani mu a ma bai no aso ministry no a ehweye no omo ehwe wa wo timi kasa ema wo no na tembi omo fro ne bibi a fro ne ya ma uskani bi nti ye industry na kasa na omo boa wo mo omo boa no wo mo a omo die dede ma omo nkota ba bi omo kasa ma omo obi ti se o krekumante okay say wo no ye va deputy ha o he hopa so nti wa wo bakwa wo kasa ma no na wa fro na wa ma che bibi no mama obi
So that's it. Ye industry na kata and omo industry. All right. Nti aban yesrewa what do we need to hear industry na ebebo. I think say we are kind on several occasions. The industry no so be fetch am economy no so puntu akoso because e movies na a sell ko world scan bar aha e make millions of dollars ebeba country no. Ye han e ba be discount nti e den ebebo economy no. Senior ye call or final word boys. Oh, we final words there me feel say aban no emwa industry no na industry ntimi nyina na naso. See, I was see levy. Ya pass here. Okay. They just say name be kuyi. Okay. Nti be kuyi dia omo industry no. Okay. Na industry nti mean sorry. E ho na me so. E ba onye me tima ye yi. Ama me so. Me nko kase abai no mo no ho modern ni ade ade. Okay. Fi say makoda na media man. Asa kan wo. Okay. Me bo abachi me bo obi achi beti me de no kure na me de nam no kure na me pe ndi se woti se me tietie mugu obi so a na cheji ni pakora de oye na enye dai entwayi nti me de me kasa ho ye so a makoma na ye dai atomi ne bibia trotwa enti on a scale of 1 to 10 aban we no be rating say MPP aban MPP about the first 4 years, no. Name man 6. Okay. 6 years, the man 3. 1.5 year we well 1 year 4 months in more away. Okay. The man 3. Or man 3. Over 10. Over 10. Because you want your papa. Or the speedy fuel. Fuel with the speed my man will say yes. Me who say be that. Because jump on and I jump on then yank to. Okay. So over fan that form and I would the banker crank. Just this 22 year 2022 America or Kakrana 2 years. A tin max be bree. That's why free education in Oh, free education and I'm say first 4 years, you know. Oh man 6. Man 6 over 10. Yes, what passing. What passing. So just here. They see no. Hard dim a back create. The man 3 over 10. It's not say a near mana or this is hono. Ah, say no so. Omu blame COVID. Yeah, any Ukraine talk. Home in person met COVID no me ti din se o ti COVID na ma ene ma ye pasa na makoma say. Okay. Because COVID na ba ye no. So we average no one. Sike bia bi pie mu kakraka maye. Enti se bibia na say ni sike bia na mu yi a sike ba ye no ye kese. Ese mo de cover e do so chanie mo de ma ye jeje wo airport ni na so just sika mi bribe ya me mi tu kwa me ba mi tua obi etua sika mi bribe na ba ntu di she covid a enyeyi e no ma sa di petrol die ya esa akose Ukraine ho an tokwa oh Ukraine we ntokwa yi se bi esida ana ebi sida ebi esida Ukraine Russia o makoda back uko ochia o makoda era 2014 na ho baby o makoda so obi baka se na no nya din se wi masa se ntokwa ye ntokwa first ne bomba nkura no moto ya ye ntokwa so tase nti niem akọ sese di se o mototo niem yi e mo ma no ye ho toye sa aha and the interview no ebesi subscribe to Polyno Multimedia na boys only social media handle we are my social media no dey still we no Oboyski TV Oboyski TV YouTube YouTube and Dada Santos TV and so and we Assembly okay TV how there me interview we be hani ade no baby media some no e ho na and to subscribe to the channels na
subscribe to Paulino Multimedia, and on Instagram Paulino_com, TikTok Paulino_com, Facebook Paulino Entertainment News, website paulino.net. Yakram.